chagu chut lum ko kamal we ko kamal telonga chagu jojal garamam mam telkwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane shi Sudan General ni emiti janogano ba malat kam dien kana kwar wajen la president shela do binay mal binay jaga jabe ko kortan choko jandar dongwan ajen ba malat ke je mote chi yen mal lon ko miladin kortan jandar dongwan be majandanan cha gorba kapchong ajen gwasa mo baje yot anyok shelara emitiro che kam tan jandar dongwan koreal rodunaka la da mal dana gorino biajelat chala do chare nyal ji egyptian mishure korba re wika Sudan ka Khartoum chala do chaja yar ki chaja dak chaja news satellite no chare nyal mo chaja damage ki che jek chaja lat ba nyok akwer la kwer president dana kule nyen kan deni RSF chelar nene la rauden shalke alburan chelaro be deni RSF ba ka palika mo ka wusaranda ke mo ka na nogo bika meken wokan ka ngun ke wokan ka laspin telarami ba cap ke ba dwech ke ba nak ba kan dial palika mo kana nogo bika saranda shi kwere US she roika kwararas FNO chana rodan jago ba mal ba je nungre dun ko mo kan ci kon mal nungre dun bnedi ala kon tere wech ka Sudan ki ga Khartoum bika chuch moja gwas moja gwas ko ba mal bere dun jan do ba dan de ne lankaya na mo chajalar kum US ko de kan mal mo de kan jabe shirke me sa ngajo ci humanitarian ka tene kon la United Nation shi kan lokan Sudan shi kan kapchong ko korga chane ken shop dok shakanak kacha base dn ke gwalda na kwa ken tin shika kwan cha kalut ka darpur ke cha kwa ken cha ka kwal na mo akel mi shika gay long mugoro de jalalet achi United Nation cha na mo cha goro to de kan ngene ne kapchong menemi cha mal cha je nong che malat je ko tan ndar do ngwan ba mala mo ba ko malat ke je mekan mal mekan shop gasda ba maja ba nyoko yan nyok chireme shi anga jo ko konin daro te paiwo chana kam tan de ko rodien ka shungod ba me tan dok tok tilat ka te kwana kwa evacuate ke je ke diplomat re wi ke Sudan chwa jawra ru ga win ken kon begatin chaji go me dane chalar shal ceasefire ko tan nang dok shi dwor ka kwinen kon shingre wi ke Sudan ko jen tel ramade jen ke dero barka ko tan nang jok abaken e chitan nang jok jekre wich re Sudan ngora kan ora ka Sudan namo ken mshago jo te kedio antama cha ceasefire ndi ko tan nyandar ngwan chaja te ka chaja nok alo bika mej bika kapchong telere nyalme bok bilani kwaran kontin wa malmo wajalat rewi ka Khartoum ke rewi ka Sudan ko ba maldar lunjok chaja ngajo kor ma chete kenin jok ka cha goto wan cha yare wich cha taraini kene goto kon didba chiga me chala do to shi RSF de ni ka chikan la do shi ka airport chikana cap ka kan ba shi ka presidential palace chikana cap ka shi ka headquarter chikana cap ka shi kan Sudan television ba chikana cap ka shwa nyo lat bo ne kon la Sudan army ke de ni Sudan tin kwale both ramadan la president chala do kan titine ka cash ni shi ka talk chikan video no wan chikan ka share ke chikan ga nyoka na to news la rama bi ka video ne ka cha ngaje gwa ka ngane to ka control men gwan jen ka jan gwas me wo chala do to be mal ba ben ka kan tan jan dar ngwana to ba wich ba je gwich ba ne de konan sha barde domni civilian shu men din kontin cha mu ka board re wi ka Sudan ba kan dial nang re dol wal ka kan ko tan jan dar ngwana to cha gor ba humanitarian ba ka mu ka gwas ko be mal ba bere wich ka Sudan mi jiram jidit ka jan channel gore jin be subscribe bi nyu ba ne ko kien agenda ande ne la ka gwas me biate kamal